hure mihaka fada mihike Allah ga maga jihad kura mihike misalaki he visnada algon men hure ni'metta algon miyad mayani algon men nafsuta faafa tattelifa algon men kure hure faafa ta baawar hem Allah ga maga algon men faafa fusama ngedena algon mu'minun nang magemmi Allah ga maga jihad kuru eta baawar ayataka hadithaka mikam bayan be fa bawe ade kommekas jihad ka wani Allah ke nabiyya enge fa gota Qur'anam hama komme mihe marala era jihad ke nu kiyan jihad ke wan jihad ka wani Allah ke nabiyya amur kurwa fa gota e jihad kurevige e hanguramata kurege algona visnadama miya dalgona islami mujtama terem finnamun da baykala kantatta emme kafir ko maral mattaka muslimu qawmekka sateka muslimun tibitane gofada fan mi jihad ke nu kiyan jihad algon me kuran jehni kafirun na emihun na hanguram ko emihun adawatere fa adawatere ko muslim min jukru mattaka ene smiyad algon me tere warak gina fenna munda kame muslim qawmata mifada hitamere hadisata hingamun data en ehmi algon me das kuran jehe jihad ki kobat ko e jihad qur'ani kihinetto kom bayaka kan ad algon me visnalama rasul sallallahu alaihi wasallam sahabe bekale khubayb radhiyallahu anhu ekale faanuge hadisa ekale faanuge ashab bekalunge ekale faanuge kweringe hadisa rasul sallallahu alaihi wasallam badru hangurame fahu ebekalun makkaya fonuwani makka ga ahlurenga kantata hurineke bedum mattaka diha bekalun fonuwani fonu veero makkaya karega wa hisabe ade hudayl kiya hisabuge komes qabila ka kare futta mushrikun mikan engeni egegen emihun sateka mihunge lashkarege as ekkala muslimunga diha bekalun atumattaka masake fashane washime bekalun kommes rakkatere tanaka wade wadagen farbada hisabuga me fila mi tibbawani ko ekkala mushrikun tayas washala mi bunani timannamen aman kan difa kalemen anna shehnuni kalemen na anguram ko maradu merti komme ka sege tereng e lashkaruge e muslimunge e diha bekalunge amira ka fonu afuri asim kiya bekale vidalui kalemen na evves ahde vumen nete kafirunge bayaka ahden timanna men qur'ana me ende emihunge lonsiya tirata ko hamaladi muslimunge tereng e diha bekalunge tereng hab bekalun shahid koldani kollei maden baaki ti bekalunge terega himene ebbe kala khubayb radhiyallahu anhu ki e bekalun emihunge e ahdag ebbas wegen febe tiriya febima emihun hayyar ko bande assa hayyar kurima ege tene ebbe kala me vidalwane miharu mi fenni mi ganiya welkom ge feshume timanna mifada bayaka ahdu men nete em timan kurige shahid diya mihun shahid diya fadan timanne shahid dani em mihun gendan ulam feshum gada hada lugo semih naidi kolo hedi em mihun ebbe kala ko shahid kollabi den baaki tibi khubayb radhiyallahu anha adis ehen sahabe be kala debe kalon gengos makka ge bazar ga vikkalani alege gotuga ade vikkale ero khubayb radhiyallahu anhu ki badru hangrama ge bayrat agene be kale edwahu e mushrikun ge tereng emihun حارث بن عامر किया एक मशहूर कबीला की ये कबीला के मीह हारिस बिन आमिर किया मीन कतो करे मीह की खुबैब रदियल्लाहु अन्हु एमे मी हारिस के दारिन खुबैब रदियल्लाहु अन्हु मी गति कने गेंगोस मी होंगे दारिन तमी मशवरा करी खुबैब खदाने को तका देते रहेगा हम में फहम मिन इम्मी मरादुमत एकन खुबैब रदियल्लाहु अन्हु एंगी वडागतुम e haris ke daringe tere anghe kucce anghe dariye ke aton laser faadu ge chemi atlani ei e maradum ge kurin balan je istastaka echi bala tahir gen hurumattaka kommekas ekkala laser atuga ufa e anghe miha ge darifulu e ne neengi hutta firuke kuda kucce firuki fagos khubayb radhiyallahu anhu ge gaatuga unga diyama khubayb radhiyallahu anhu nangawage unga bandawage inda ekkala anghe miha kulli sihume midibune fenuma e rezaru atugawai kuda kucca emihum yati khubayb radhiyallahu anhu avharakuluma maraduma tayyar koffa ifada mihi gatuga yeyunage dari inda fenuma birun anen atuga miyati rezar tila marada fanikamat birun khubayb radhiyallahu anhu wagutun engi wadagen fi
e anhe mi hasihike de konkame kan ehme sual kurani timanna kalege dariful marada faani kaman hejeti birugati ike anhe mi habuna mune Allah gandi huwa ka fabuna me timanna mare nudana me kalege dariful bisnada faidu kafarun ga eddash ga vefa eme salame sababe kam ga vedana ekujja bir ekujja marada birudakkagen filidane ehna meski mi muslimun ge ebe kalonge akhlaq horike rasul sallallahu alaihi wasallam ebe kalna debba puri tarbiyat edwa ege beenu kujja ge beenu hifage ekale fan furana salam mus ekashigen be ehna mes kujja amura devane komme akas aila ge mehon marang hamaje hifaytu hogen gos marang an hadir korewni ma khubayb radhiyallahu anhu idalwani timanne furus deshe derako namade kollu mattaka den derako namade kollu mattaka fursat devi fursat devo mo derako namade ko wadagatumo ekkada mehon ekale fan shahid kolleve bisnalwa mi muslimun ge adabu tariyati akhlaq ehm ekkala an hem miha bunani timanna nudake me asirun ge teren khubayb radhiyallahu khubayb bure rangalu mihen bisnalwa edwa egota amal kureven ote ehenna mes Allah ke nabi jage irshad taka thabawa bekalna ke hade adi hama hemme bisnadwa Abu Dujana radhiyallahu anhu Uhud hanguramaga Rasul sallallahu alaihi wasallam be ekale fanuga khandi kolu hom bekalakatto devwane esemo Khubayb radhiyallahu anhu me Abu Dujana radhiyallahu anhu emme kurin nikume wadaga midalwani timanna devwashe komme ka spar sahabe bekal nikume wadagen denne henne Rasul sallallahu alaihi wasallam khandi kolu devvi Abu Dujana radhiyallahu anha ekale fanu khandi kolu hippam afahu boluga rekkudaga beende nuata fotigande fada icce essi ehindu sahabe bekal nengi wadagen marattaka maral hangura maru dinu mattaka nikutika hemme gos mushrikunge kafarunge lashkaruke deriya bade emihunge eta beyako hangurama ko atuluko adoma fahu demmi fenuni emihunge terega huri anhene ena midani mushrikunge lashkarutaka emihunna nasehe demu emihunna hivvar demu hangurama yanikutuma hangurama kuruma muslimun naide kola komyakas khandi kol ufulan umafahu anhene kan egumon vitalwani Rasul sallallahu alaihi wasallam mikandi kola kiyavre ma sharaf veri ma khandi kolike eme kale faanu ehem ve khandi kolon anhenaku gatunu kurmattaka ena du kolde visnada hangurama ge ma danuga muslimun naide kola emihuna hivvardi josh ala kurvi anhene ehna mes efada haluges Rasul sallallahu alaihi wasallam deva furi ma tarbiyat hangurama ma danuga mal kuranje hegotta kaachi mistakunna huri ogantaka rahmekka mikamu ke sabun en hemmi ha gatule nukure mi muslimun ke tene algon men fenna huri ibrat teri hadisata mi ke algon me beje he ibrat hasil quran hama fenna tanakum fenna komme mi ha ku marad me islam din ga nobe hanguram quran je ne muslimun adawat tere muslimun adawat tere hanguram ko muslimun ke gedoro nerele mi hunna heme Allah subhanahu wa ta'ala ke quran ga wahi korabani la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin ade Allah subhanahu wa ta'ala tiyabamina nahi nukurave tiyabami na dino goto hangurama nuko ade tiyabami hu getakun tiyabami nerele nule mi hunna heyoko hita emi hunna adul veriuma Allah subhanahu wa ta'ala nahi nukurave inna Allaha yuhibbul muqsitin adi adul veriwa mihun Allah subhanahu wa ta'ala lobi odigem ve adi kommekas algon me adis visnale beje jihad ga wahga dekum daru algon muslimun ge macha wajib gen wa kam algon men kafirun ge antasha goswa algon muslim binta difa koro gotun muhammad takrufan algon rajye adi enum ves eta tarikh tereng algon men faah ge gen de eta bekalun ne kafirna haguramako nasru hoda fawa hem algon men bes miyadu sebeje he algon men jil taka namuna fennange gota dukura Allah ke amur fulek algon men dukollage netti beveka ehem veje kam gowana algon men nikameti kam faawegen annane algon men mi kafarun beenum ha gotaka edigen egota tabawan fashaf kam gowana algon men nikameti kam kurimati wane ehem algon men muslim qawmuta emihunge aniyaverikama emihunge gona tak sabu salame ko rakatir kurne beje ekan kuranti be ki algon muslimun Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani al jihad wajibun alaykum ma kulli amirin barran kana aw fajira wa in amila al kaba'ir tabamin jihad wajib gembe komme amire ke fahatuga ene ki rangolo salih mihi kam gaviyasves rota fajire kam gaviyasves wa in amila al kaba'ir ene bodeti fahata karage kam gaviyasves hem algon men ebeje he miyad algon men nafsu ta jihad tarbiyat quran algon men naka nege algon men mi lobet watanas den as
dima qurani kom beikame algon men ghafil kamege terega maniko efada be algon na kurmet laif kom gowana rasul sallallahu alaihi wasallam hadis lu kurwa fadan algon men edo huwani nihoyete beikam ka Allah subhanahu wa ta'ala qudusi hadis lu wahi korobani idha asani man ya'rifuni sallallahu alaihi man la ya'rifuni tima Allah subhanahu wa ta'ala danna tima Allah subhanahu wa ta'ala ge kawantakan ige bay tima Allah subhanahu wa ta'ala uredijje kam gawanama tima Allah subhanahu wa ta'ala ebay ge macha fa kurabame tima Allah subhanahu wa ta'ala ge kawantakan hudanna nuata aniya veri bay veri kurab